10 € od košulje. Slušajte, Zoki, možete da me naučite kad me neko krene, kako da se branim? Brani se, ajde. Kukuriko, hvala na... Čekaj ljudi, ajmo lajkite braći stream, na 5000 lajku ide, kako se zove, rakica. Čekaj, znači, na primjer sad vi hoćete da me napadate. Ja ljudi znam jednu metodu koja je, znači, niko ne može da ovo, gledaj sad ovo. Znači, ja ovako idem i samo ovo. Ne, kreni ovom dukom da budeš ovdje. Ajde, da se vidi, Zoki, vidi. Vidi se. Ali polako. Gdje, ovdje? Ali nemojte da me udarite, mislim može, ali nema veze. Čekajte ljudi, samo da skinem sad, ajmo na 5000 lajkova. Ti? Gdje? Šta? Prosto sam rakiju. Koji sam ja... Ajde. Ali tu... Gdje, ovdje da udarim? Da, ovako. Da to reklipa. Ovo je samo rad. Evo, napadite me, ja se odbranim ovako. Šta je ovo ti? $3. Pazi, Simi, dobit ću po ušima. Lajte, brate, stream! Ja prosto sam rakiju koji sam seljak. Dobro. Prosto sam ljudi rakiju, jebik. Izvinite, Zoki, majke. Čekaj. Izvini, koji sam seljak, ljudi, prosto sam rakiju. Aj, jebi ga. Ljudi, znači, Cile, hvala na 2 €, haj kolija Marka Burp, podrigivanje